Ngithathe leli thuba Sindi umuntu kaNkuluNkulu ngibingelele ngelihle igama lenkosi yami uKristu Jesu. Amen. Phinde ngibingelele nabalaleli bonke bezwi lomzansi namhlanje kuyilanga labantu besifazane ngelihle igama elinamandla lenkosi yami uKristu Jesu. Amen. Siyabonga mama, siyalibonga ithuba uNkulunkulu asenzele lona namhlanje ukuba sikwazi ukuba nawe emsakazweni izilomzansi FM sizolalela ukukhuluma kwakhe ngawe ekseni. Angivele ngithathe nje lethuba ngilenze libe ngelakho okusukela manje silalele uNkulunkulu ngabe uhlelela ukuba silale edleni ngalolusuku. Ngiphinde ngibingelele bangcwele, ngibingelele abalaleli bonke bezwi lomzansi namhlanje kuyilanga labantu besifazane, ilanga labantu onkophe zabo zigcwele inyembezi, abantu abakwazi ukuhlala noNkulunkulu, abantu abakwazi ukuma esikhaleni balilele izwe, balilele abaholi, balilele amakhaya ethu. Ngiyabingelela lapho khona ngelihle igama elinamandla lenkosi yami uKristu Jesu. Amen. Namhlanje sizofunda bangcwele, sizofunda encwadini kaMark uchapter number 5. Sifunde lapha ya uverse number 14 kuye kunumber 15. Kahle incwadi yami namhlanje umoya ngcwele ayimbulile iyona nje incwadi kaMark chapter number 5. Amen. Uverse number 14 kufundeka kanje: ababezalusa babaleka bayababika emzini nasemaphandleni basebeza ukuyobona okwenzekileyo. Verse number 15, bafika kuJesu bambona obekhwelwe ngamadimoni ehlezi embethe esambulukile yena owayenolidiyona base besaba. Moyo ingcwele siyabonga baba, izwi lakho liphilile, izwi lakho linamandla, izwi lakho liyadala. uNkulunkulu wethu onamandla onke nanamhlanje uNkulunkulu wethu engcwele sikhona kule ndawo baba wethu onamandla onke sizothoba phansi kwezwi lakho ngoba uthe wonke uNkulunkulu wethu engcwele umuntu kumele ukuthi akathobe uNkulunkulu wethu onamandla phansi kwamandla ezwi lakho. Izwi lakho baba wethu onamandla onke liyahlukanisa imidlinzo nemicabango. Izwi lakho baba liyaphilisa, lifinyelela nalapho inyama ingafinyeleli khona phakathi emoyeni wethu. Izwi lakho liyafinyelela bese liyawenza walo umsebenzi. Namhlanje moyo engcwele siyasubmitha, siyathoba, siyazendlala phansi kwamandla ezwi lakho ngegama lika Kristu Jesu waseNazaretha. Siyathandaza Nkosi even nasemakhaya egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha lapha kufinyelela khona lo msakazi. uNkulunkulu wethu onamandla onke siyathoba, uNkulunkulu wethu onamandla, under your power, under your authority, under amandla vusa uKristu Jesu kwabafileyo. Siyabonga moya ngcwele ngegama lika Kristu uJesu waseNazaretha. Amen. Bengcwele lapha ngifunda khona abazalwane, ngifunde izwi likaNkulunkulu elikhuluma ngokuthi kwakukhona abantu ababekade belusile kanti kukhona into inhlekelele ezokwenzeka. uJesu lithi izwi kaNkulunkulu wahlangana nendoda, indoda eyikade inamadimoni, ikhwelwe ngamadimoni. Ngithanda nje uverse number 15 uma ngabe nje especific kanjena. Uthi uverse number 15, bafika kuJesu bambona obekhwelwe ngamadimoni ehlezi embethe esambulukile. Ngifisa ukuthi sibambe lokho nje ngingaka story sami. Laba belusi laba bafika uJesu
uhleli nalendoda eyayikade ikhwelwe ngamadimoni. Lendoda ihleli enyaweni zika Jesu. Isimangaliso leso. And lendoda imbethe futhi isimangaliso leso sesibili. And lendoda isambulukile ngoba bayayazi lendoda ukuthi lendoda kade lendoda ingekho kule condition yokuthi ingahlala yona ingambatha yona. Lendoda ingakwazi ukukhululeka koligiyoni emadimonini ebekade ephila nawe seyithomentile impilo yayo. Haleluya. Ngizokhuluma ngezinto ezimbili namhlanje emini singabantu besifazane siyibandla ukuthi icondition okuyo usangaphuma kuyo noma ngabe kuthiwa icondition yini. Icondition imeko obekwe kuyo isitha usangaphuma kuyo. uNkulunkulu esimkhonzayo ngenxa kaKristu Jesu wafa esiphambanweni efela thina nezono zethu usangasikhipha kulezo zimo kulawo ma conditions abambe impilo yethu. uJesu usangasikhipha kuwo asibuyisele esimweni uNkulunkulu asidala ukuthi sibe iso leso simo leso. Ngamanye amazwi isimo kuso ohleli kuso njengamanje usangaphuma kuso. Number 2, sisindi umoya engcwele ukhulume kimi unyaka usaqala ekhuluma ngokuthi we are at a time of alignment. Ngamanye amazwi uNkulunkulu usibuyisela kwiposition uNkulunkulu abekade uNkulunkulu ebekade esidalela ukuthi sibe kuyo. Ngamanye amazwi isimo sethu bazalwane sizobuyiselwa kwikakade lethu. uNkulunkulu lithi izwa uNkulunkulu umdalile umuntu ngomfanekiso wakhe wabesembusisa wathi zalani nande nigcwalisa umhlaba niunqobe nibuse phezu kwawo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu usidale ngepurpose ukuthi asinqobe akasidalanga ukuthi sinqotshwe izinto. Ngamanye amazwi ngithi namhlanje ngizokhuluma ngesimo sami nawe ukuthi isimo esikuso icondition esikuyo uNkulunkulu omdala kunezinsuku zokuphila kwethu usangasibuyisela kwiposition la uNkulunkulu esidalela ukuthi asibe khona. Haleluya. Lithi izwi kaNkulunkulu sisindi lendoda lena yayikade ihlala emathuneni lendoda. I can imagine ukuthi yayizelo wesifazane ubaba nomama njengawo wonke umuntu ozelwe ngubaba nomama. Kodwa lithi izwi kaNkulunkulu yabanjwa ngamadimoni. Amadimoni amkhipha ekhaya. Lithi izwi kaNkulunkulu wathi uJesu ezihambela uJesu efika kule ndawo yaseGerasa. Lithi izwi kaNkulunkulu kanti lendoda kuzothi uJesu eseza lapha ngasemathuneni kwahlangana amehlo alendoda ahlangana namehlo kaJesu. Kanti uma lendoda lena ixakekile kangaka ingasa
kahle uyabona nje uma ngabe izwi kaNkuluNkulu lichaza into yalendoda ibhlungu ngendlela emangalisayo ngoba lithi izwi kaNkuluNkulu lendoda yayiboshwa izandla nenyawa iboshwa ngamaketanga iboshwa nangozankosi kodwa amandla madimoni ayenza ukuthi iqashule yonke into akekho umuntu owayesekwazi ukuthi lendoda ayibambe ngendlela amadimoni ayekade esesebenza ngayo ukodwa lithi izwi kaNkuluNkulu ukuhlangana kwamehlo ayo lendoda ehlangana noJesu. Hallelujah. Lithi izwi kaNkuluNkulu yameme yavele yasuka lendoda yagijima uma igijima yavele yafika yayilahla enyaweni zika Jesu. Lithi izwi kaNkuluNkulu mangabe seyilahlile enyaweni zaje yememeza ngezwi elikhulu yathi nginamsebenzi imunu nawe Jesu ndodana kaNkuluNkulu ophezukonke. Ungamangala ukuthi lo muntu ukhwelwa ngamadimoni kodwa ngekhuluma into enamandla uthi nginamsebenzi imuni nawe Jesu endodana kaNkuluNkulu ophezukonke ngoba bazalwane amadimoni uma ebambile umuntu ayamazi uNkulunkulu bazalwane sizwa kulendoda ukuthi iprofetha ukuthi imbeka uJesu ngendlela ayiyo uthi indodana kaNkulunkulu ophezukonke lithi izwi kaNkulunkulu yavele yaqala yamncenga incenga uJesu ithi ungasibulali ngokuba sibaningi siya operate kulendoda ungasibulali ngoba bazalwane uma sekufike the supernatural power the lower power must bow ingakho sithi uKristu Jesu yamukelwa uma umukela uKristu Jesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakho uyavuma ngenhliziyo bese uyakholwa uyavuma ngomlomo wakho bese uyakholwa ngenhliziyo yakho bese uthola amandla amasha angizosho bazalwana ukuthi uma sithi uJesu siyamamukela simukela izinto zakhe asiqali lapha ibhansela leyo simukela yena qala sivume ngomlomo wethu bese simamukela inhliziyo yethu sivulele yena ingake ethi bheka ngimile ngasemnyango ngiyangqongqoza loyovula umnyango wenhliziyo yakhe ngiyangena mina ngidle naye adle nami ngiyacabanga ukuthi le ndoda kwase kufike la ikhathala khona ngoba uma ungabe ungakafiki la ukhathala khona uyahlala waneliswa ileso simo hleli kuso le ndoda esifike esimweni sokuthi sayikhathele ukuhamba namadimoni ukusetshenziswa ngamadimoni ukusebenzela ubumnyama kwase kufike la ikhathele khona ngoba lithi izwi kaNkulunkulu iyona qala akuyena uJesu owabiza le ndoda kodwa kwabonakala ukuthi kwase kufika isimo kule ndoda ukuthi now I am sick and tired ngihlukene nefamily yami ngihlala emathuneni angisagqoki nokugqoka iyayilimaza le ndoda ithatha amatshe ilimaze kwakungasemnandi kule ngamanye amazwi le ndoda yayivela isifile mina ngithi umuntu ovele nje akuhlanyisa usuka kubulala lo muntu ngoba kwangasa operate yena kodwa kwase operator amadimoni ayekade egijima nawo kodwa lithi izwi kaNkulunkulu uthe uJesu mangabe eyizwa le ndoda sayiguqile hey my God that is a sign yokuthi le mimoya iyaguqisa iguqisa phambi kwaJesu
lithi izwi kaNkuluNkulu uJesu yavele le ndoda yamncenga yathi lamadimoni lawa ungavele nje vele uvele wathumele angezi even nakule ndawo yethu kanti khona umhlambi khona belusi la beluse ingulube wavele wathi kuncenga yena uthi lamadimoni vele waphose ingulubeni ngempela uJesu wathumela eingulubeni ahamba amadimoni angena eingulubeni ingulube zagijima zayophoseka emfuleni sezidrive ilamadimoni but okubaleke kakhulu engifisa ukuthi ngikhulume ngakho namhlanje ukuthi yakhululeka indoda emadimonini ngibuye bese ngiza la in my last verse la ngikhulume khona la ngifunde khona bafika kuJesu bambona obekhwelwe ngamadimoni ehlezi maya khashaya ukhululekile uhlele enyaweni zika Jesu lo obekade ekhwele ngamadimoni ngoba kuyasiza ukuhlala enyaweni kaJesu nangelinye ilanga sizwa kuthiwa uJesu wakwangena emzini wakaLazaru lithi izwi kaNkuluNkulu uMaria wahlala enyaweni walalela ukukhuluma uJesu amanzi ayewakhuluma uMata wayelungisa kodwa ukuhlala enyaweni ngizosho wena mntaka baba la ukhona ukuthi asibuyele kuye sizohlala enyaweni ngoba makuhlala enyaweni sizozwa amazwi akhe. Number 2 lithi izwi kaNkuluNkulu wayesembethe. Oh my God, uma demon operator uyakhumula. My God, hayi ukukhumula lokhu kwengubo kuphela kodwa umoya wakho uyakhunyulwa kuNkulunkulu. Sizosho njalo namhlanje sizothi ake ubuyele kuye ukhona uJesu ogqokisanayo ogqokisa ngaphandle agqokise ngaphakathi. UJesu obuyisa izinto ebekade seyilahlekile, uJesu osizayo, uJesu okhulula umuntu. Sinabantwana bethu abalala phansi kwamapayipi kodwa namhlanje somemeza igama elikhulu ngaphezulu kwamagama igama lika Jesu elibuyisa izinto ezilahlekile ngegama lika Kristu Jesu waseNazaretha. Amen.